Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi twongere tubaha ikaze mwebwe mwese mudahengeshe gukurikirana ibiganiro cyo kuri Narcisse Hope Ministry TV. Ni prote turakingiwe ngarutse muri wa mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Muba muzi neza ko tuba turi kumwe mu ntumbero yo guha Imana icubahiro mu kiganiro cy'uno munsi. Rero mvise umunezero udasanzwe uko nza kuba ndije nyene nk'ibisanzwe, nza kuba ndi kumwe gwagwaruka dusanzwe dukorana hano ariho kandi no muzi tugira korabo ndi kumwe n'umutumire umushitsi yaje apfa kure ariko kandi akaba ari umukunzi wa bino bikorwa twama dukorera hano. Yarabibonye aravuga ngo ndakiniye umunsi umwe tuzwe turi kumwe ntabe ivyo bintu. Rero no muzi yaje mukanya aza kumubereka, ariko ndabetse ko inyuma ya kamera turi kumwe nawe wizo B, ariko kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na Berize tukuramuzi. Meze neza? Kuvuga buki wewe umujusho ntiwabonetse? Wabonetse. Vuga nk'umuntu nyene yari umujusho. Turakwakiriye muri kino kiganiro cacu. Murakoze cyane. Asante sana. Turi kumwe kandi na Soso. Amahoro Soso? Mahoro neza. Nawe umeze neza? Ndashimye. Wagashusho ni sawa? Yego. Cyangwa wari vya saa sita? Nafunguwe. Niko bimeze. Kurundi ruhande rero ndi kumwe na wa mushitsi nababwira yatugendeye muririmbyi ari indirimbo zihimbaza Imana kuva hariya mu ntara ya Ruyigi. Ariko aravuga ati je ibikorwa byo muri Narcisse Hope Ministry TV imba ndi maso ndiko ndabikurikirana. Aravuga ati rero ndakeneye umunsi umwe nzoze kubasura mu Kinyarwanda, kubaraba mu Kirundi. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina ninde? Amazina ni Ntiyabose Jiva guturuka mu Ruyigi. Hariya iwabo wa Vishulove. Vishulove kare wa love mnyoze. Nawe ni mukari naamini kabisa. Kare chichi love. Kabisa. Kandi abantu bo mu Ruyigi akantu ka love kateza guma karimo cyane kuko turakundana cyane. Koravya Vishulove. Vishulove. Kayola ba Gigi love. Mwebwe mwarateguye kabisa. Nemeze neza. Nuko rero turakwakiriye muri kino kiganiro cyariwe guhimbaza no gutazi. Muragize neza, merci beaucoup. Na cyane ko usanzwe uri umuririmbyi, ndazi ko nawe hari ibyo wadutegurira kudushikiriza. Ari byinshi nabateguriye, turi kumwe kabisa gusa yemeze neza. Yego. Ndabakunda cyane murabizi. Kandi naberetse n'urukundo mana ko naje. Iyi ngabire garagaza urukundo nabakunze. Yego. Asante sana. Udukurikirana uri mu Ruyigi, nike kintu cagushitse ku mutima uravuga uti nanje ndakeneye kugendera iriya nsamirizi iriya televiziyo? Mu Ruyigi, ndi mu Ruyigi ndakunda gukurikirana rezo sosio. Rero aha naho nahabonye intaye nyinshi. Hari abaririmbyi babishoboye bashyira mu mwuka. Numvise noza kwifatanya namwe no munsi navuye mu Ruyigi byo binzanye kubera urukundo, kandi murabitse ingabire iruta izindi zose ko n'urukundo. Asante sana, natwe turagukunda kandi twakwishimiye kukwakira muri zino nyubakwa zo muri Narcisse Hope Ministry TV. Ku nshuro ya mbere wahabonye gute? Asa neza, abarimvyi baho basa neza. Cyane umukameramani wewe ntabyorosha, asa neza cyane. Aja mbona cyaduze kiganza bavuga ati tuvuze nane ndavyiyitsiko na cyane ko uyu muntu asa neza nawe abavyiyumvamo. Nuko tuza kuba turi kumwe kandi na Iva, muramuzi nawe ko dusaye dukorana hano. Iva tukuramutse nawe. Meze neza. Je ndabona ni pendo watoye. Neza ko imeze neza cyane. Nuko reka namwe tubaye ikaze mutse kubandanya mudukurikirana kuva mu ntango ya kino kiganiro gezo tuzakurangiriza. Ndaze ko mutaza kwigera mugira irungu. Je narongurutse kuri liste y'indirimbo baduteguriye, mana n'indirimbo zimeze neza cyane ziza gutuma umuntu wese yumva ari mu kirere cyo guhimbaza Imana no kuyitazira. Vora ndayirekura ndayerekeza hariya kwa Soso Solange. Turagushimiye mwami Imana, uri Imana ihumuriza, uri Imana ibereye amashimwe.
ntawuhwanye nawe mwami Imana. Twebwe abana bawe turaje imbere yawe tuvuga ati uruwera uruwera mwami, ku isi yose ntawe usa nawe. uri barigeze Hallelujah.
wongeye kuza mwami Imana yacu dushima ku bukuru bwawe. Habwa icyubahiro mwami Imana. Shima Imana mutima wanje, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uruwi
Depois do Vinicius, depois do
uri muri we nawe aba ari muri we muba muri kumwe kandi Yesu ari hano we Yesu ari hano niwe yari kumwe natwe nino ndirimbo tuje dusozera ko kino kiganiro cy'uno munsi ndabutse ko kino ari igice ca mbere mu kanya tava tuca mu gice kigira kabiri dushimire bano twari duteramanye dushimire nawe bafasha akanya kawe kadukurikirana ni Prote turakingiwe mwari kuri mikro ariko kandi nyuma ya kamera twari kumwe nawe Izobi tuduza ibiganza turike bana twaga tuti tusubire mu kindi gice gikurikirana utaha bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.